Formal ng Mikasundu kapamilatan ning pirmahan ning Memorandum of Agreement deng opisyalis ning Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang pang TE Asian Healthcare Partners para king Pamagpatalakad ning Pekamumunang Cancer Center king Central Luzon. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Opisyal ng pesinayan ng pirmahan ng Memorandum of Agreement pilatan daring opisyalis ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center ang pong TE Asia Healthcare Partners para king Pamagpatalakad ning Pekamumunang Cancer Center king Central Luzon. Mabot king 500 milyong pesos o kapit ng bilyong pesos ing pondong gugulan para king state-of-the-art cancer facility king Mtcmc. Metong yung pribadong healthcare investment ang pong operations platform ing TE Asia Healthcare amekyadwa na kareng Cancer Center king Hong Kong, Malaysia, Vietnam at ngenipin king Pilipinas. Pauli ng international partnership, positibo ay President Rais Gamboa ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center na apatas pang lakwas ing kalidad ng serbisyong medikal kareng pasyenteng makikanser. Area sa Central Luzon, magkakaroon ng international partnership itong hospital. And maganda ito para sa mga doktor natin, sa mga staff natin kasi may exchange of technology and knowledge. At makakabuti yun naman sa mga pasyente natin dahil we will be up to date with the development elsewhere. Pegmaragol namo namang Gamboa na kumpleto yung hospital kareng atlong klase ng treatment para kareng cancer patients, ing surgical procedure, chemotherapy, ang pong radiation therapy. Agpang kang Engineer Ike Meng, President at CEO ng TE Asia Healthcare, asahan lang midala king Cancer Center reng peka modernong teknolohiya at equipment agagamitan king cancer treatment. We are committed to bringing in the latest equipment that is practical in Pampanga and in the Philippines. So we're bringing in a new LINAC machine that we are building a new site for here. We are also in the process of bringing in new imaging equipment that will help in the diagnosis of patients. Belita namo namang Vilma Kaluwag, miyembro ng Board of Directors ng mesabing ospital na makaplano niya namang ituki ing Heart Center kayantabing international company. Nala kailangan pang lumawot o magpaulo pa king Manila reng kabalentamo keti king Central Luzon. Uling atyo na laketi reng pasilidad king Pampanga. Oo, mga kabalen, nandito na po yung pinakaaantay natin. Meron na po tayong cancer center dito sa Pampanga. Complete facility po siya, one-stop shop. So dito na tayo, so menos na tayo ng pamasahe, menos na tayo sa pagod, hindi na tayo mapapagod. So dito na, dahil aalagaan po namin kayo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.